Čelične sajle su jako odgovoran deo na liftovima, dizelicama i uređajima koji ih posjeduju. Kod čeličnih sajli nemamo problem sa podmazivanjem, koliki problem imamo sa zaštitom sajli od korozije. Kako sa njene spoljne, tako sa unutrašnje strane. Za zaštitu sajli od korozije predlažemo sprej za sajle, specijalni sintetički vosak koji ima sjajnu moć prodiranja i koji uspe da prođe kroz sajlu do same srži i da je zaštiti od korozije. Na samom spreju nalazi se specijalna dizna koja omogućuje da koristimo sprej tako što nećemo podmazivati jednu po jednu nit sajli i trošiti sredstvo, nego ćemo moći 4-5 sajli u snopu u jednom prolazu da podmažemo. Kako radi dizna? Ako je stavimo u vertikalnu ravan, podmazujemo vertikalnu površinu i ovdje imamo nekoliko snopova sajli koje u jednom prolazu možemo da podmažemo. Ako diznu okrenemo pod uglom od 90 stepeni, sajle možemo podmazivati u horizontalnoj ravni, tako da ćemo u jednom prolazu uspjeti da podmažemo celu sajlu i da ne trošimo materijal. Osim za zaštitu sajli od korozije, sprej za sajle se koristi i kao sjajno sredstvo za zaštitu metalnih proizvoda od korozije. Sjajno prijanja, sintetički vosak slabo lepi prašinu za sebe i obezbeđuje dugotrajnu zaštitu od korozije.